kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing syak penyap usai phal armarak san penrius nem karta nakasnong way soping kabahap hamau senram constituency East Khasi Hills haki runar kala penlong ya kilai teli kiseng bhalang bapher jong kijat benriu garu ban penlong kajing alang hasnong way soping mendakasngi kakat pratere ukalalengkod arhajar arpoar Bandawa naki pulet bakin kem yaki runar bat kerpar ru yaka sorkar bakan aijing arab yakani kalongyeng kabaladu no yala ukpa Kini kiseng bhalang ki bakan thop ya ke Achek Holistic Awakening Movement Khasi Hills Zone hapo ke jingalam ula bias areng kum u president ka all Khasi Hills Achek Federation hapo ke jingalam Manuel Marak kum assistant general secretary bat ka Garo Students Union Dangar Regional Unit hapo ke jingalam Justin P Marang u badai vice president ha ke jingadon lang unong yalam snong we soping u pranesh sangma u bela penyat ya ke jingalang kiri orang ba kilong kemi kilong pa bat kisam lajong kane Senang. Tengah song jam mana itu tentang kategori level mana bunga, mo aham jisu akap ongin ba absen kumong milenim ba tengah tak selo inonari ba. Ini gimana nasimang ni nasimang sakanti ni cak-cak ija kamrang ko antate nokni jamni kamrang donem na. Inon ribaim na sing baksa kumong nangremani na absen jak dona ni nasimang sakanti kum telbia. Beben awe Dalo cengni ribani maksonga dia yang naki onga. Dalo cenga ya NGO ni isu ku dari baca. Ndeba ya de NGO ni isu ongja. Ndeba dalde anceng darang masih de jat ni isu sah mo. Unik ma anceng darang gemakan absen jat san onga. Absen jangki tangdema mo. Absen lifestyle onga. Unik ma tahu yang ko mana ni khobor mana ni zaman itu cenga mai cuma ko template evidence sangong cuma ba silo boso sing sadina dari ba. Haida misal cenga khobor mana ni kita adita khobor mana orang dan lab soang jok. Bonang juk darang khobor ongja. Ndeba anceng lokal ni kita orang dah adita orang cenga nasimang songni nokni kita lokal ni kita go pen boxer tackle ka orang bongja. Ndeba yan first time mo yan skang bong ania beberar ka donga mo dasiba ancengni songni phaga phado headman agana ancengna naki onjok. Counting dal ni dawai sepalar marak ko rainde dasi cover ko details ko rani kita sakcet mandirang ha mo yan dakba inoffensive innocent mandirang antata ni valuable life rang ko gemata ha de gemata ni zaman ba darang ba ino freezer government baksa law and order ni mandirang ko freezer khagwa ba darang ba dongja mo deba donga chum kisang ron diba darang ba chung daw guda chung apsan ongi thomda kani da apsan biapo saro sumda ka ba program rang ba chung fix ba khagujja aro dongba dongja ni da sipa chung naga nanga unik ba je bongchina Cengni kita cenga je kita belegri onggen cemgoba cenga je kita mande conggen cemgoba cenga naisme sakkan tiko afil kanaska naisme sakkan tiko cengni magaba fagaba ceng jatang kon daki aganaska hai mekangci ancini de drang di future life mo bisoni jangi mekangci mekangani yo jangi tangani yo je da kode ya ndak candle light bizilang ko ancini dakani ci ba cina apsan diki kumong meli nangre maneci darang ban angko angko ba darang ban daki atem kana manjawa aro darang bat bande raja cina ngebaci meksong ica Dalo iko ye program ko cenga tikaya songin ba gopen baksa cenga iko gopen doko doktek na mo gopen doko doktek na je doko gopen ba iko at least ala tongi viewer ogim na ko ba tek necessary action ko rain ba je anchini kosa ko je mandirangan dake dakachim darang ko masija darang sawa ya ataka sawa ko mande ko dangdaka anching darang ko bagana manja mona ba darang anching proof ba daw concrete evidence ba dongja ni geban mo jebong china uni geban sakanti we shopping ni angni bagaba fagaba sanwa iza songsul noksuni reba gaba je songsuni reba gaba ma farang ko ba peng kharam skarang bandaki molman ska maiba kai mkangchin daki onggen chum ngode bangna nangan dakba sel obosrang incident ongna nangode hai mkangchi ba chung absan kumong mele darang ko basi gija darani ko sok khatara agan gija khobor manaun ba ndak pa sel obosta ndaki biapo wa nai khobor ko manang ode hai achang absal khumong mele mina achang kamra ko khana an gabachi nasim sakanti ko monaska uni geban dalo chinga nasimang ko chunakani khatara ongjenga maiba kai nasimang yarang kesrang ko ye yusirang ko government baksa tackle khana kata wa ye yusirang ko raimna government baksa agana kata haida manna manjawa uni geban skang ba chinga diga agana ska nasimang soljok ja ge chipona so kan binen ongjang ode chinga chingni geta chinga je ko government baksa takrken ar government baksa chinga je ko chinga share khagen uni geban nasimang ba jensalo chinga NGO ni kita kham khaon nangi nasimang chinga de nasimang de ranga ka chinga de mamang belungja ande ba government baksa chinga law ne udan kita spa the law warang ko chinga yigir kemina kamra ko khana kita chinga tata ko dedicate kamana chinga tata ko sacrifice kamana uni geban chingni dakani ka riani rango rimkhanga ne rango khamkhani rango nasibang ba sakanti nasuma jakko don phachina aro chinga ku agan kupatenon china aro apsan chingni riani rango khamkhani rango nasong ching baksa dongi kamra ko khapachina ne nasima sakanti ko generally molmola baska Presiden anjingni is
East Khasi Hills zone niko anga metel chana naminka aruan dakin yano JSU ni Vice President ba donga aruan dakin dengtang kamko cakur kam kaeng kepa sakan ti memberang ba donga aruan dakin ang baksa ribaing kepa memberang ang ni kalik oye bebe chungmotan anga dengtang mancha ya somoy ni bakko anga ya wei supi ma wei suping anga de namdiga anga nama man tujongjok taw anga de first time kena takaijok songni bimang ko ba jebong bo ande ba anga de sopi ko ko de kende namang ba ko kon sopi songni anga namang ade machi jajok iyan sopi mo de hawe beben ani kasara maga pagabarang anga ya someni bako andaki anga angni duk ba angni gisik supunggijaniko simangna aro chingni team ni gata chingni All Khasi Hills Achik Federation wanong aija chingni team yanong aija wayano donga aham donga JSU donga aro dengtang songonoko bakore kam kaengba sakantin donga yarangni makawa dasalo wanga yakosa naganaska hawe beben anchingni area o nyagan genanga anchingni area o ba anchingni achikchat mo banga somoy rangan anching namen neknikani rangko manenga duk rangko chakeng anching mo onggija ongnang gija rangko ba chagrungenga ande ba anga mungsa yakosa nagana igen ya somoyni bakko ancheng je obosta je asel ongoba ancheng wa obosta asel ko ancheng dali raja ni ortho de dionga je ko ganang ode ya somani bakko ancheng maini gemen yano chadengenga maini gemen ancheng thomaha ancheng ni pha sefal ar marak agel sako watiri anga ha ongnang gija ongi bia janggi sota ko manaha uni gemen ancheng ya someni bako ancheng ya no thumdake ancheng binis ya niko gisek rana kata ancheng ya candlelight service ko ancheng ya no khana ni muksongenga hawe beben ya binis senio hai anchengna ya skhangba jaku bas khangba anchengna footstep ongna ba donga ba hai ancheng yan yakon ancheng apsan dake ancheng jaku denani anga ani kasara maga bhagobarang ko anga mol phainga mainano ba ancheng batang ba dashi chingni dashi ahamni president bakana inga agana ha anchengni area adok chigao andita sakrang ungingjuk ancheng achikcha tronggo sota tau sokpeng ba haket ko nangi dita macha salam ko nasima sakantina nontingna namnaka beben hanchingni incident ko nasima sakantin masyar yang ba chigni tarik December 2021 no asel donga thangba exactly namira ki detail ko wa somoy manangja wan saksa sakben chiko ontiti singrik ba adita yang ko de khatha bichon ko de mana nango aka wan gen dal jekona kanore dal hachingya yani bibena jasa antisa donga ne chigni tarik ko ni bamo jasa antisa onga dauna kengkeng mamang report ko man kuja mamang jiko nakono dachini bauna kengkeng step ga ha ya department achini ya report ko submit ka jamar bauna kengkeng dauna kengkeng ba dongkuja uni mansa daw getek chantia jaman haidarong sa press kainina darong sa singi sandinina bauna kengkeng mancha unasa daw mijal menirang angnaba nachini sar nyalus message wateta nigeda achini atia atang ya saulba donga bison daklen ba uci khobor agar kini ba hai darang sa press kainina nin gebo khobor ucina watata wan gin achida senchni ahamni jekona ono de achni area ni president mo sarlabius dia daklen ba khobor agar ken ba nigede ucini adit tanchin daw akhapni president secretary rang dongamo kema kabo nga namir kide exactly masichan nigede biso thomdaken ba dal riba jebong bo tenta macam pelakon asma sakandiko ni somini bakori bangba achini dakteleng ba dolang pa metelna ba namnaka nibo ani kasara jongada magaba phabrang tanching bangbata somoyon tanching jechiba dongbomo tanching agel sakode blongin
chonbe geba jeko nagono dansini smul chakra chachong anchingde ndiba ana simana ganet na ancingra je biapoba dongbo olrukade banga blongen mende maini asel noba ancing ibo skang ba ganet education asel ancing dingtang mancha ancing education ko ancing namira ke thangda Vietnam anu de thang Vietnam anu ancing Hadian balawai ka jinga lang kini kisang bhalang kila dawana ka sorkar daga bara da ki plakan ban pensitam ya kitu ki brio ki basyem ya ka jing em jong usep hal marang bat dawana ka sorkar ban ai jing rap ya kani ka long ying hadian kani baro kinong song snong kila penlong ya ka jing thang mombati komsi banta ban penpau ya ka jing sengusi ya ka jing sya penyap uni urang ba ha kani ka snong usep hal marak udan henry ngut ki khun bat kalok menta ka don hapdeng ka jing khuslai namar ka haban pendap penbiang ya ka yeng ka sem kum kariu kan thei kat kum ka jinga thu ki bahayeng usep hal ula sya penyap ha ka khat ar tarik unok pra ar hajar ar phawei ha ka porsan baje janmien ha ka por ba udang wan phai marwei da ka ba yat ka jat na chirakata shawei so pieng ha ka ba ula wan tep riu ha chirakata kilaya thu ba ka jing sya penyap ka dei da ka ba shop bat bom ya u Henry hadu menta ki pulet keempat laban kem ya ki brio ki badan keti ban penyap ya usep hal We want justice. We want justice. We want justice. 증나. kakek bicara kau nama 증나. kakek bicara kau nama 증나. kakek bicara kau nama We want justice. We want justice. Jadi sekian, sekian teh. Suat. Itu yang piwan hang kayak jing lang. Ndak singi ki katratari ki klalangkot arpo ar te naklen jongi ki achu holistic abni movement aham basically call te ngi wanang ne ki snong we shopping ande tang mangi marwe ki seng balang tamadon ki GSU Garo Student Union All Classes Association Federation but ringat but ngi ki lightly ki but ande tang mangi ki seng balang don ki paitba na kaneka dong te ni the aims ban wanang ne mintas ngi kata tarik benai Desember arpo we tarik tu ki paralok bai cungi Garo paralok bai cungi de keteng sepal armarak te la peniap apo ka lengti de lengti cirakata bat ki we shopping hapteng te adu mentas ngi patio ki kubor adu mentas ngi patio ki report ki tentative report concrete evidence te naklen cungi ngimut persa ngi dawai ki government to let sepal armara and moreover
we strongly, as we are social activists, we strongly and vehemently demand from the government that to offer to provide, to give some assistance or ex gratia to the bereaved family. Hadin pada kat kendai tarik 9 Desember ladep long ladep jingalang kini ke candlelight vigil. Di hadin but till date hadu mendas ngi patio ki kubur nak lagi police department. It seems that so from the police department they take very likely. It seems that when the innocent inoffensive people, a person lose his or her valuable life, being a department from the law department, actually they should instantly take the necessary step and action to that particular culprit. So nakling zongi mendas ngi dawa jur ya ki culprit to ba dusmon to manu peniap to ba let pi sepal armara. But nakling zongi ro ngi dawa ya ki to ba bereaved family from the government department, from the Meghalaya state government, give some other ex gratia as per the package which is already packaged from the government side. Today, actually the all Khasil such federations and the awakening holistic Achuk movement and Garo Student Union. So today we are here to have the condolence service or the candlelights to late Sri Sefal Armarak, who had died on 12th December. So he was killed and he was murdered. Someone had ended his life, but from our organization and the AHAM and then GSU, we are here to demand justice for late Sefal Armarak, and we request police department to upgrade, to progress their investigations and to punish the culprit, because we have seen that till to date there is no any progress from the police department side.